Ayo masasu niyo yavuze amasaha y'ijoro kandi ni amasasu menshi cane y'intambara, gusa kugeza aya masaha ni nkaho ayo masasu yagabanutse ariko yarayavuze ku bwinshi nk'amasasu y'intambara. Turaza kubigarukamwo muri video yacu, turaza kubabwira ico aya masasu yari agamije n'ukuntu vyagenze. Nimba ari iryambere ubanye na Master Fred, kora subscribe, nawe usanzwe udukurikirana umunsi ku wundi, tubaheza agaciro kenshi cane rwose, bigaragaze muri comment uduheze umutima cangwa wandike muri comment uvuge ko Minembwe turayikunda, Minembwe twirwaneho ntizayivamo. Muri comment garagaza urukundo ukunda twirwaneho ndetse n'akarere ka Minembwe. Uyu munsi ni tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2026. Muri kumwe na Master Fred muri studio, niwe ugiye kubagezaho aya makuru. Turibanda cane muri Minembwe, tuje Mikenke ndetse turangirize no ku Ndondo. Kuko twababwiye ku munsi w'ejo, kano gace ka Minembwe kakomeje kugabwaho ibitero vy'indege birimo Sukhoi niyo yaje irasa mu gace ka Madegu kuko mubibona muri no foto yacu. Ntivyatinze n'ubundi mu mwanya mutoya gusa naho haciye iminota nka 50 indi ndege n'ubundi ya Sukhoi yaraje ibasha kurasa agace ka Gakenke nako kabarizwamwo abaturage benshi cane. Ibi bikaba bikomeje guhahamura abaturage bari muri kano gace ka Minembwe kuko Sukhoi igira urusaku rwinshi cane, umuvuduko wayo, umusumo wayo uba uri hejuru cane. Rero iyo ije ikarasa hagati mu baturage kuriya, nubwo ntawe fragment za bombe zafashe, ariko kandi bituma abantu benshi bavunika kubera guhunga, abandi bagahamuka, abandi imitima yabo ikava mu gitereko bitewe n'umusumo wayo ndetse n'uburemere bw'ibomba. Nkuko mubibona muri video, iri bomba rishobora kuba ryarimvye metero zirenga 6 zija ikuzimu. Rero urumva ni ikintu kiba kiremereye cane, mu gihe cise hasi Minembwe yose ifite kuvubangana. Ibi bikaba ari iterabwoba leta ya Congo ikomeje gutera abaturage batuye muri kano gace ka Minembwe. Ikindi n'ubundi tuza gukomerezaho nuko nyomoza amakuru yatanzwe ejo bavuga ko Gakenke habereye ngo imirwano ikomeye cane, ndetse hari message zimwe zakomeje kugenda zisirikire zivuga ko umwanzi ngo yise kuri Ijiafi. Ico ni ikinyoma rwose, abaturage bari mu Minembwe bavuze ko ico ari ikinyoma, ndetse n'umuvugizi wa Twirwaneho Colonel Rugabo kuri Twitter yiwe yanditse yavuze ko mu Minembwe nta ntambara yabaye ku ruhande rwa Gakenke hasi, ahubwo umwanzi yakomeze kwidobetsa aho ari mu ndake ziwe, ariko ntabwo yigeze advancinga, bitandukanye n'ivyo abantu barimo bavuga ngo umwanzi yitse kuri Ijiafi. Andi makuru n'ubundi naya za Bidegu, hari habereye imigwano ikaze ku munsi w'ejo bundi. Ejo naho hiriwe agahenge nyuma y'uko umwanzi akutse za Rubemba, undi akaja za Bicumbi, undi nawe n'ubundi akaja za Kayira. Bidegu ubu nyene nayo ikaba ikomeje gutekana. Karingi niyo yumvikanye nk'amasasu menshi iri joro ryakeye, kandi ayo masasu agaragara ko ari amasasu y'intambara. Yatangiye mu masaha agera mu ma 5 z'ijoro, ariko tubajije abaturage bari hafi muri ako gace bavuga ko nabo kugeza aya masaha bataramenya impamvu y'ayo masasu, ariko bayumva ni amasasu y'intambara kuko harimo gukoreshwamo imbunde ziremereye ndetse n'imbunde ntoya. Ati iyo ntabwo ari sharing y'abarundi tumenyereye cyangwa se ya FARDC, ahubwo ni urugamba rushobora kuba rwatangije muri kano gace ka Karingi. Andi makuru n'ubundi dufite navuga ku Ndondo ya Bijombo. Ubu umutekano wari wose, bari bamerewe neza, bari bamaze hafi ukwezi nta bitero bagabwaho, ariko amakuru dukomeje kugenda dukandagira twumva nuko mu nkengero zayo hakomeje kuba deployment nini cane. Ibi tumaze iminsi tubibabwira ko za Gikozi harenze batayo z'u Burundi ndetse na batayo za FARDC zisanga ingabo za Gumino zari zihari, n'abandi wazalendo bari bahari, ngo abo bose ngo bakaba bitegurije kwataka imihana yo mu ca Bijombo. Ndetse n'andi makuru nayo dukomeje kwakira nuko
hariho batayo yindi ngo ishobora kuba yarenze mu Ngoma, aho ni muco hagati, ngo ishaka kureba uko ngo yatera iturutse Bijombo iturutse hakuno ya Rwerera. Gusa ayo makuru ntiturabasha kuyatohoza cane ngo tumenye koko iyi batayo nimba yamaze kugera mu Ngoma, ariko bavuga ko ari batayo n'ubundi iyobowe n'abasirikare b'u Burundi, ngo ariko bivanzemo na FDLR nyinshi cane. Andi makuru n'ubundi ni imibereho y'abaturage muri kariya gace ka Minembwe ikomeje kumera nabi nyuma y'uko hakomeje gufungirwa inzira zibaheza ibyo kurya, umunyu, amavuta ndetse n'ubuvuzi. Ubu abantu benshi cane bakaba bari mu kaga muri kano gace ka Minembwe, bitewe n'ibitero ndetse na Brokis FARDC n'abasirikare b'u Burundi bafatiye abaturage batuye muri kano gace ka Minembwe. Abaturage benshi bakomeje kuraswa, abaturage benshi amazu yabo akomeje kugenda akundurwa muri kano gace ka Minembwe. Inzinduko zarahagaze, kurya ibyo kurya birimo umunyu byarahagaze. Ibi byose bikaba bikorwa na leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa ikomeje gushira abaturage mu kaga, kandi ariyo yakabaye iya mbere kubashakira umutekano. Nshuti bakunzi ba Master Fred, turabashimiye kuba mwemeye kubana natwe. Nimba ari irya mbere kora subscribe.